October ni sampali sangkhachiku samku pathuma khovel eng alo hovetana dopangte ni chungin politics khovela azung lutbok turning point USA youth movement akalpui wanga khovel mi puite mel thiat ronlo alar wanglai tak September ni som sanghile somni panga a rong taka antha tak Charlie Kirk tungai ani chia hetul thana hian tungai abul tumtu ber chu taang tuntuma hian Charlie Kirk chanchin kan lo chil dona kan lo la hriat ngai mi lo thil thren khat te po alo omai theya atop thlingin in lo thlir dona nia chumi hmain kalo ti thinangin ka video mi lo thlir sakawangin in chung alom thu kalo sei masala e Charlie Kirk tia mitam zokin kan riat hi kumsang khaseko sumku pathum October ni sompali khan Illinois state a thingtlang ko pakhat Arlington haita alo pianga asailen tak ero prospect haita ani thung apa chu architect nei en anu ero mental health counselor ani a chuba khasa thei tak anne high school zone hu in sipai school ti maila military academy a luturin dialna athelut ve a emetum hian thunei tu te chuan a result chu a thatok lawani tia soin adilna chu an lol saka mase Charlie chuan chu apom theilo amak cheta wanga andilna chu pomsak theilo nilovin amun roka chu midang American mi hang chu da andu zo ka wanga nolta an zok ti chu angai dan ani a America rama andan man mek thalo tak tur tu zinga pakhat chu ni ve a ai ngai hian ani kumsang ni le pariat kuma global financial crisis alo thlen khan apasum dona po chu na tur ve le ti amua America in than pui nei kum alo ni chawnen heng sung sung awang po hi ani mana hemi kuma tang hian Charlie rilruwa politics chuan mun alo lian chhotan tale moya an chena Illinois state vel le a chevela chuan an president thar Democrats party mi le sa Barack Obama chu mi te chuan lomin an auro hlu renga an yero angai dan atang dei thung US president lo ni to Ronald Reagan a chanbur tu ni in Republican Party lamtang tlat ani kumsang ni le som kumchu politics sa azon lu ve tak kum ni in kumsom pasari mi chok alani a Wheeling High School a zirlai alani be bok no pangte atilo chuan hemi kuma US senator in khan no omtura Illinois state Iowa Republican Party ten anvor chu Republican Party IO campaigner ni tur chuan ama in volunteer ve tok mai ani politics chu tu chho zalin ramin rel bol na chungcha po chu a hriain a vei chho ta hle boka kumsang ni la som pani kum chuan article ti chuakin American politics sa thil dik tok lo bias taka thu zia no pangten zir lai buwa an manga an zir chu adik lo zia atlang au pui na sa le a no pangre ru thiang hlim tak tak thu dik nge dot po na thlir sang thiam lo an zir lai ni wanga tik nia pombur thin ta ril ru hroi koina le thok suk na ani tia a saita chuan karlova media tam zok ping thlengin ipuite ngai even ron chu aron chhotan ta a big taken a article chuan thalai te ya atlak ne pir hle ani Charlie politics jin ko a hian soi mai mi lo tur mi pakhat a oma chumi chu Republican Party chunga political movement chak tak pakhat kumsang ni la pasari adin Tea Party anti mai candidate Bill Montgomery ni in kumsam sari la pakhata upa ani a kumsang ni la sompani a intong ni in ani ne na anin ton hu hian Charlie politics jin kong chuan nasatakin ma ason baka kumsang ni la sompani chung hian Charlie no na thil ain thlang tanglam nasa hle kumsang ni la sompani convert chuan Charlie la build the chuan organization lian tham tak dinin aminga turning point USA ti in anvoa college le university campus ate kalkualin conservative politics antlangaw pui na sa hle atop thing Minlo ngai thlak sakla ka thu sei hrethiam harlo nan conservative politics omji hi ching takin atopa kan ta lang dona nia hi organization hian Charlie chuna sa takin a choi visuala politics sa azin konga po rabithar akai choti on ani bermai heti hunlaya conservative activist la taknimet Ben Shapiro nen po Inshot zelin
Charlie hian hubak eng tak anei ani ti in ben po hian a sei hian ani. Turning point USA chu beisei aya media lom hlo le ngai event aron ni chota ka chuan Charlie po chuan a zirlai chu zirzom thei ni in ai ngai tameu lova. Kolei chu ban sanin chu organization a chuan full time in ai mang ta lo lo a. An huang po za ovezalin university le college campus chunga te chuan zirlai no pang Republican le Democrats Party mi le sa tan chuan debate program limom tak te chu an hoi hot ta thina ni. An thom chu len ta view nu phei chuan Herriet Thasiam ben Zelin Republican Party donor multimillionaire Foster Frischner TUNGE an pol chuan funding an motabok. Masa hemi kumvek kumsang hile song pania America in tlanpui atan nei le khan Republican Party chuan le na changzo le lovin avoi ni na tan Barack Obama chu US President tan thlantlin anile ta a Republican mi le sachen khat po an beidongin an mang ang lutan viawa an party a chuan rin na an ngat lei thei ta der lo chu ta tak chuan Charlie chuan bei pui thlak na sat atul zia chu ria in ama a non profit organization ni thin kha tuna chuan multimillionaire hena chang fante an dong ta boka sungle pai chu tangkai le fin taka mangin thalai tam zok hip khom dan chu azong le ta ani kumsang hile song paruk alo thlenga Donald Trump presidential candidate tura aming alo lam vele khan ama thlop tu lian hasaber zinga aming chu alangkal mai chumini wa chuan Donald Trump le achung ta nen po chuan anin po ngal le Republican Party convention ate chuan telvein convention athu soi theino pangber ani ta hiala chu hlotlin na ro pui tak ani ti chuan chu mi convert chuan Donald Trump chu America president tura thantlin aloni ta nge ani kha kumsang hile som paruk le sang hile som hi inkar chung jong chuan Charlie chu thei topin ahna chu chunjamin adin mun chu aso nget sau sawa mi puite apik takin thalai de chuan alaka rin na an ngata an ringe mem to mai politics sa thil sei de chu diklo thei ni in an ngai no to lo kumsang hile som ni in thlan pui alo ni le a Republican Party de chu an tla hol le zau mai Democrats de chu an sarkar na haran sim le in Joe Biden chu president alo ni le ta a ma se mi zo mi puite po in kan riat kha khai than puya khan sei no no atamin EVM rigging chung chang po ala hle ani kha kha thu lo chuna le po ja na se ber tu chu tu dang ni lavin Charlie Kirk ngai hi ni in on soya January ni ruksang hile som ni pakhata mi puitan US Capitol Hill an beina po khan afi par tu ber chu ama tho chu ni in an ngaya Twitter vela atu posten khatte awanga rin del le mo ani bera maserin aya boruak alenta ka wangin Twitter atu postang sang te chu adelit le vek ni yasai ani bok Charlie Kirk ki midanglam vetak ni in alanga kumsang ni som ni kuma covid pandemic alo thlen lai vel khan in lama podcast akalpui na sathina America rama covid shileng an voi pi dan le vaccine chungchang soin Republican Party supporter in the chungsia atu seidan kalphung le ngai dan te chu Republican Party mi le sa then khat chuan an hel riu maya Republican Congressman Adam Kinzinger phei chuan do thu thang riwat the dar tu mishing lak lo le bal ro ati hian ani hei mai ba ka hian Charlie Kirkian America rama mi hangte angai theilo view ni sei oma LGBT community po ado dal na sain na in ang inkopte po angai theilo le a America rama lo pem lute dan dikta ka pem an ni emo nilo emo angai poi mo lova an mani rama thon let le vek chu adu dan ani bok chu ngai dan te chu ulau taka tla pui thina wang chuan ama du tu tam tak ombok ma se noktia ngai theilo tu po an pung ve tiel bok mi chia te chu na thoka chok to ne lavin in nga ka fa tele in enkol tu chap an ne ti soi ta phei chuan mi che tam tak lung ati oilo view bok atu sei tam tak zinga in hian na chok chok nen ber chu America rama silai an manda chung chang chu ani silai ken theina dikna chu American ten hena pathian in direct in apeto a America rama kumtin sinaya wanga mi an thi ani chuan zalen na mana ngai ve mai turani ya sei chu ani kumsa mi le som ni pathum alo thlen me chuan atu sei le ngai dan rang in hian na chok chok nem zat thin te wang chuan
Charlie chu alar vet vet to le alar na wa chuan public debate ranga inlan tura som na po adong cham chi bok chu te wa chuan sumpo alalut nem hle nia sei ani bok an chu ko chungchanga lut talokila kumsang hile pariat kha tu na anupui America Fran Fan HIAN anin satana kumsang hile somni December in hol na nayin May sang hile somni pakata Scottsdale Arizona chuan anin neita ani kumsang hile somni pania chuan fanud tak nayin anu kumni na sang hile somni palia chuan fapadu tak an nei bok anu pile fanaut ero chu mi puima anin lan ngai me ulo thung kumsang hile somni palia Donald Trump presidential candidate ani le khan Charlie Kirk chu college event rang somni panga vera chuan telin Republican Party thlop na atlem le na ber chu Donald Trump an vote tam thei ang ber abu theina na Republican Party du zong le Republican Party te support tura thalai te som chu ani maya ana chu thok cha thokat le ni ti hriat takin thalai te po chu an thlale dul mai reng ani tha Republican mi langsa tam tak te chuan sang le somni palia Trump an ne na achanna hian Charlie Kirk hian mun poimo tak changti an pum thlap veka Trump administration na Charlie te chungchang po Seilan ani hial mana Sept nuwa party chuan administration chunga au main independent ta thoka atan alok thak jok ni in an ngai le ta jokani September ni soma ro takatha ani lai po khan Republican Party tana American Comeback Tour program mga ahun na manlay ani Utah University atu Seilai chu ka alum anita ani kha athina hian ngai ta la rin dar sang aron tiang chu hala atu Seilai ngai dar sang te awanga amadu lo tu te thil ti nia an din thu senom lain an mani Republican Party chunga phiru na awanga ni ti pol anom boka mi de khongai le lai na thlo du wanga Republican Party te ruam man ani seite po ala zel chutihrualin Republican Party te chuan an uina le an torpuina thu chu siam halin martarani ti hialin an soya President Donald Trump me point tu thatu chu tu po ni se ti lum ve ngal tur ani thu thlengin asoi mi amai tuna thala kan mu hi CCTV footage ania college student ni om takane Charlie Kirk thatu ni nge ya ngai le rin hel ni in police ten thu so fi turin an kolmeka thu chiang kan savat tur ngai la atha ange filmak vedu chu Charlie Kirk ka ani lai takhi gun control silai kho khena chungchanga midang ne na debate an nei lai tak ani video ti lamba kan sei to America ra ma hian silai kho kher hi Charlie hian tool atilo ani kha ole video ti lamba kan sei angin Charlie Kirk te tlang puichin conservative politics chu toita in sei fi kan tum chin do nanga siber chu politics sangai dan rang mi puite selen na za zo le phurit siam saklo na dan kha ani pera etinan vele khata thil in thak dang lam thute mi puiten kan zo lo thina thutlu na siam donin film khut ta ka ngai to masaka maso na po step by step in kal ro se ti te sim do na sarkarin kho kherna na salutuk kalpi lo se text po tlem zok lak ni ro se yang te sungkua sa ko na thleng poin sarkar hian kho kherna ngalu tuk lo ro se yang chi tele thil dang sang alom chau thei ome kan chun khati zo kha kan ti chu thei te nong ni le ta sila ka video tem lo thil sa ka wangin chunga lom thu ka sei man la